Saudara, Garda Revolusi Iran menyebut sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Juru bicara Garda Revolusi Iran mengatakan konsekuensi bagi pasar global dan para pelaku internasional akan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat dan Israel. Pasar bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, mendorong harga minyak mentah Brent naik sekitar 10 hingga 13% pada awal eskalasi. هشتاد پهپاد پیشرفته از انواع مختلف پهپادها توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت، ساقط شد که 3 فروند پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9 و 76 فروند انواع پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون ساقط شده. یک فروند پهپاد هرمس